Really? 66 miles. Sekejap korang kita cuba dapatkan kontak dengan tim-tim yang lain. Saya tak tahu keadaan bot-bot yang lain macam mana sekarang ni. Siapa yang ada tracker, korang boleh tengok tracker, korang tengok stop tak? Alma stop tak? Sebab Alma adalah kapal induk, dia dekat depan. Jadi kami berpandukan pada dia. Alma teruskan ataupun dia tengah berhenti sekarang. Sebab kami tak dapat kontak dengan siapa ni. And remember guys, don't accept any food of the IOF, okay? Okay. Yes. Kami tidak akan membalas apa-apa dekat IOF. Kita tak boleh senyum dengan IOF. Kita tak boleh ada eye contact dengan IOF. Kita tak boleh membalas walaupun apa dia buat kat kita. Dia pijak ke, dia pukul ke, dia apa ke. Kita try untuk tidak melawan apa-apa. Sebab orang awam yang nak hantar bantuan misi kemanusiaan sahaja tanpa senjata dan bukan serangan, bukan teroris. Time ni lah kita nak membuktikan bahawanya apa yang mereka bertindak kepada kami orang awam adalah salah. Bertindak kepada 45 negara lebih yang terlibat dengan misi sukarelawan ni. Sedangkan Gaza hanya dekat sangat dengan kami. Lagi berapa jam je untuk kami tiba di Gaza. Huzaifa, could you just give for a second here? Very important thing. I gotta just keep us straight on there. Wait, saya tutup dulu lampu, saya takut lampu habis. Habis bateri. Saya try. Can you check if it's underneath here? What is underneath? A black thing for my neck. Bismillah, subhanallah wa ni'mal wakil. What? What? Ya Allah, ya Tuhanku. Butakanlah mata Israel ni, ya Allah. Lumpuhkanlah mereka ini, ya Allah. Halimunankanlah kapal-kapal kami ni, ya Allah. Sebab sikit lagi, ya Allah, untuk kami sampai di Gaza, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah saudara kami di Gaza, ya Allah. Bantulah rakan-rakan kami yang berada di kapal yang lain, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Hanya padamu kami berserah, ya Allah. Subhanallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 7 vessels. It's just said bye, see you in jail. Sekarang ni diorang hijack kita. Dia cakap dekat radio, see you in jail. Dengar tak suara IOF? Korang dengar tak suara Israel? Sebab dia dah kata see you in jail. Dia dah hijack kita punya radio, guys. Dia kata see you in jail. Dia dah readykan jail untuk kami, guys. Dalam keadaan nada yang sangat bongkak suara IOF tadi, kalau korang dapat dengar daripada radio saya. Ya Allah. Kapal tim kita yang dah kena intercept. Subhanallah. Saya tak pasti kapal yang mana. Saya tak pasti kapal yang mana korang. Saya tak pasti kapal yang mana sekarang. Dah kena. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah. Korang dengar tak tadi dia cakap apa? See you in jail. Bukan itu yang buatkan saya sedih. Bukan ini yang buatkan saya getar. Tapi sebab jarak antara saya dengan Gaza ni sangat-sangat dekat dah. Captain Nichols interception confirmed. Okay. So Captain Nichols is the first. Ada satu kapal kita yang dah kena korang intercept. Kapten kapal lain dah kena intercept.
Ya Allah, ya Allah. Selamatkanlah kawan-kawan rakan-rakan kami, ya Allah. Selamatkanlah rakan-rakan kami, ya Allah. Selamatkanlah rakan-rakan kami, ya Allah. Are we still having Inanna run? Yeah, I think I don't know. Ya Allah, selamatkanlah rakan-rakan kami, ya Allah. here's fast boat coming. Really? Yep. From the back. Hussein, look. Can we try the match What? away? Look. Macam korang kita tengok, takut dia ejek daripada belakang. It's time to put the eyes on the sea, okay? Okay. Just Ardell. Now, Now you can focus on your phone. Okay, I focus on my phone and Focus on this. yes. Thank you guys. Joao, you look that way or that way? I'm looking here now. Okay, I'll look that way. Huzaifa, can you be ready to like for that? Saya buka komen sekejap guys. Sama-sama kita tengok, sama-sama kita tengok bot-bot yang lain. Sama-sama juga kita tengok drone daripada atas yang akan attack kita. Well, we were having a conversation. It was a two-way conversation, not three. First time you are giving some instruction to me. I was not giving you an instruction. I see you're stressed, but you don't need I'm to do not that. stressed. Okay, guys. But at this point, having I phone calls could is have not. been. I keep hearing the exhaust and thinking it's another boat's engine. Yeah, so do I. Yes. Now, when they come, I'm going to turn on the light, or you're going to tell me to do it or not? If I think we have time for you to do it properly and calmly, and they're definitely coming for us, you will. If not, Otherwise, we're just sitting gonna down, sit down. correct? Yeah. We're going from our because a lot of people have been losing cameras beforehand anyway. Now, I'm not so sure. Because I heard accelerate. We saw Adar and Sirius approach the military vessels and free rips. All connections go down. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal See wakeel. the Alma red light again. Allahu akbar. Subhanallah. White light. Coming. Or maybe. Yeah, it looks like the white lights maybe coming from Alma. Yes. What's that other big boat right there? Ada boat yang What's that big besar boat with korang. all the lights on it? Ada boat yang besar. Tak pastilah sebab Israel pernah cakap dia akan tangkap kami dan dudukkan kami di penjara terapung. Mungkin penjara terapung tu adalah kapal yang besar daripada mereka. And that's probably the military vessel. Here, okay, guys. Another here at the port side. Where? The port side. I think if they turn the spotlight right on us and start coming at us, then maybe we turn our It's tricky. Then I'm moving when there's a light on. Slow motion, okay, guys? yeah. Well, if you're not comfortable doing it, don't do it. See the spotlight there, yeah. They're gonna hit that. They must be doing that, but is that a photo? As we don't want to do like this for the phone, should we pass him back and you throw them like that? No, I think just throw them right over. There's too much possibility. Be prepared, guys. Yeah, but they just like Korang scare them with the light and then run. nampak tak tu? They didn't get intercepted. Yeah, they're just coming. Diorang dah datang. They're just like taking a look. Korang dah datang. For certain boats,
Korang dia orang dah datang, korang bismillahirrahmanirrahim. Don't make a sample of it, okay guys? Go right back. Subhanallah, subhanallah. Standing next to the elbows and they leave it. They're going right Korang nampak tak They're gonna go through the food like that. Bismillahirrahmanirrahim korang. They're looking for select clothes. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, All is well insyaAllah. Allah bersamakan kami. Kami serahkan semuanya kepada Allah. Kat situ mungkin kawan-kawan kami dah kena intercept. Dekat sebelah sana mungkin kawan-kawan kami dah kena intercept. Nampak tak lampu yang cerah di sana? Lampu cerah yang kedua lui ke arah kami. Subhanallah. Saya tak tahu berapa ramai komando-komando Syantek daripada Israel ni. Mungkin kali ni ramai sebab buat-buat yang terlibat pun banyak. Yes. Accept. One here behind me. Behind you? Yes. Korang. Saya tak tahu sekarang ni dia ada kebut mana. Nampak tak cahaya putih tu? So 2 masts, looks like maybe a Lila. Subhanallah. Subhanallah, dia orang datang kat kita orang. Saya orang last yang akan lemparkan handphone ni. Saya orang last yang akan lemparkan handphone ni dan kita akan tunjuk kat korang yang saya akan buang semua pisau-pisau yang saya buat untuk masak. Garfu-garfu pun kami buang. Ya Allah, selamatkanlah kawan-kawan kami, ya Allah. Kapal bahagian depan, ya Allah. Bismillah wa ni'mal wakil. Bismillah wa ni'mal wakil. Selamatkanlah rakan-rakan kami, ya Allah.